Ebushafo mamunina akwa ba Ghana Asem TV GH. But your message like, comment, subscribe, then your notification also so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Bushafo NDC. Bongo ideas and now no compare Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia and Mahama. Oba compare wo mumienu. Boy, mumien kwati no mere. Bawumia is vying for a position to lead your company as a CEO. Based on his everything, right? Would you give the job to him just by listening to him right now speak? Let's be very, very truthful to ourselves. The man does not have what it takes to lead. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, what it takes to be president. Ghana, esini obiara, even the sitting president doesn't come near to where Dr. Mahmoud Bawumia stands. Missing, yet Mahama ebedi vice president. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so be vice president. Omumienu omumu na Ghana fonya impact nya ni da so se ye Ghana vice president. Enya efili vice president ne vibe no. John Mama ntimi nka de ba akokura oba ye as vice president. Nanso so yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye betimi abubo. Ebi ni drone na ne ode ba ye ne di moja ebremu baabi amu wode niema bremu baabi amu wo biara. Ebi ni digitalization Ghana na ye paperless a ono na da roma wode paperless ba ya wo bo computer wo hu obia bibia ne niema ani mobile money hwan niema bebre na papa we de ba ye. John Mama onka ba ko ntimi nka. Ye kan nyansa ni nimde ni adwene a ekura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia epanyifo se ne waye bida ene eto an so na John Mama morally no kra ye kase ne wa ni suban ne ne ye dead se wo ye ni papa se ye mani bu oman wo de John Mama Jana Bawumia gina ha omumu hwan John Mama ye nya Tracy Buachi ene means be mo be kan se woni omumienu nyina akotwe mpena betu ni di papa ne de bo onwom ha Emma Tracy Buachi eyiyi Mahama pictures ni video da ne mpaso oda Tracy Buachi mpaso Mahama we enso okosan by morally no ko ni eyi the most useless person e Ghana John Mahama enso okobai wontimi fa sa tag ni tag ba wo mia da ye wo krom ha say ya ena John Dramani Mahama wono no so wakosua communication tin ko kasa amanfo akomato omo ye obeka kire yen say wonye magician to create job for Ghana for John Mahama abuwe no beka ansa yet ha John Mahama no so ye communicator no beka kire yen say wo ye odwan funu onsuro sekan Mahama abua no beka ansa eti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia de wo ye konkro ye nipo sefata na nimde ni nyansa woni ti wasua de a wo so de ba won say Mahama gina simpie awa abrochire bi so ema yes wo me kire obi ade na o mema lecture na o me bibi wa abrochire da ni jimi na ka Ghana enko babia Dr. Mahmoud Bawumia ye friend we friend nyansa woni tirim vice president enya no so mfaso no na president no so ye benya no so mfaso na o ya ka se be makra vice president ye ne wo hoi mo first lady I am ono no obe mani chidom ogina simpie so kasa e wa amanoni Ghana fo nyina ye sie trase wa ni wuom efisa ne katre ma asenye yare wo ho wonte brofo ntimi nkasa nso ye de ne kogya ma ye di ensagu ye tisu oba woda na chie ma achi so nye ba papa enso ya fa no de ni di na chi kwase afo we musi wo bu oman Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia de ne hu PDF se fata oba konkro ne di na chi o kasa na Ghana esere nya lodina o kasa ketremanye no de akasa nso so yetie eti bongo ideas ni NDC for ma mun compare da na Mahama wonye nipa kora wo ye de ne compare mama de wo de ne compare we sesen mama bua we ye de ne compare nipa dabi me fa mama en compare Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye insult there's something like the kind yes that repressiveness under this administration, something different altogether. We should be worried. So, person Kasama, and why do you show a bet you should be going to Fansana? From the self-censorship. Why do you do that? What do you do, Mestre? And if the likes of something like the moon, say, this uncle, based on your moon, your mocking kind, since when? And after the old bachelor, what you said will be chair and maybe a criminal and no abe a taboo. None the crack.
said the energy minister and Swakano. Say ye two and money be ye we pay you a work in progress. Mama in I mesre soft payino. And also the commentaries in behind my you know TT Prophet Odro. Yeah, mesre. Kofi Odro. Mesre say sometimes meaning untimika say exuberance, but sometimes on your measured. At him beginner oh, there be the community to refer. Can you so I just say and said the OC didn't come on in Honma and Anna Emania home tina session kakra. So what was your for? I mean, who said a few moments later into a Mokofa video be I don't know Kasa in 2024. Well, Anna Obi or criticize it whether a few moments later whether a few moments later or not. Mishana Upu they form a bunch of revered people in society. Today be dano. Yeah. Even if you are criticizing them, you are measured, but you can always plead with them. Sure. Say, sure, Musudi and Como. Tinano Dano, Asem Crona I see, say na Kwabna Santikai. Yes. I had the end and Neddy, Kwabna Santipe say, or Sasam, and Quasefo. It's when I hear some of these CSOs, revered ones, a put up a defense for a loss. Yes. Now, I can't hear the Yanni. And wait, your mom say, now, to me, the idea 353 about 23. And no process na fair muno and no e cano ehunya but you want to justify at this point to say e cana me ma bone there e say me so at this point I'm they call 3.2 or whatever and plus other matters and they okay. Bank of Ghana should be worried because obi me ko ginim there no for the first time in krata e meto abontin no dom kese timi konya eye ho press conference. Is it authentic? That's problematic. Is it authentic? Is it an NDC Bank of Ghana or an MPP Bank of Ghana? And the man here extremely dangerous. They say the current governor interview or grantee joy on this basis of losses during the MPP time. Yeah. We now have to sit down as a country and look at Sana Montua Yetututua. And Shada Emma Sanyo Man Intimini. Yes, what we know, we will put it across. As you said here, it'll be Sian to say that. No way, brutal. Yeah, Betra. Sanquasia Nana, why is all the best? Who did see Betra? The one move, not the one Kenyans the same. Oh, I saw the Mona say, a trial I saw no war no better, a better social media, no so dear. Massa, you had the more left right. And you more say, you yenja tim didiano, Moncantromo, Omujan Quasiaki can, yes, you be jamwa and I had the momo. Nasa Omukoswaki can quas a sem no dia, ye be momwae, ye be momwa, send omu ese ye mom, pepe, Obian Ubiatem, Base, Kukunenja, Akikakasudi, Enjaida. This Omonjo Musubana and cannot crack. Omanja Musubana and cannot cry. Yes, you bet you say, yes, you nim no cranny, you can't rom. Medas Minia, moving to us. You're there for me, that's a Panyamin show. Paddy man, yeah, Assembly. Paddy man, young quay. She rado. Medase. Share. Sa Odro na some mimpo mimfa pastors or so because me no on deserve say or yes of nyaminipa. Sa Odro no. Ma question the video. Friend call Jimmy Kofi Odro. Call Jimmy Kofi Odro. Ma question the video sisia ma reply no. Hwe obi a oye nyaatwo hypocrite ebini sa the papa no say wo in the era of Nanado era Shadow man me Paddy man patch me ba. Wo big shadows ti wo bet na ha no ma me frɛ o se nka bo police NDC fo nkwase afo na mudi o machi ne ye wo te ha me frɛ went to nka wo rasta mu kan wate abeja asem mu aba wo nye frɛ wate wa Paddy man to aso no zia be bia ote no oni wiase ha o wa high no ote ho no ti onim ne o choro nti manfi no hwɛ sa wa o ye ohun say o frɛ ohun sofo draw say the Araba stamp o say the church o say then whatever you call it hwɛ big mu fi say ye jimi okrom ha na say de na hamo
wo so for odro officer ye jimi officer ye jimi I from ha na say wa o sa omo adwen say asawa haban na omti wa asole dem ho na wo ka sa nkwase asem no wie kra na obia ntumi anje so a wo ka say obia nka amen na omo jimi na ya omo mu ma omo say amen no sebi omo adwen nya dwuma wan kasa wo ye number 1 because the enti me say wo ye number 1 na wa adwen nya dwuma ye gigi drum so levy enu kire say light no ebe gina so amaye nti se wo tua to wo ade bi hu say ni sustainability enu ti na ye tua ade ti na metal petrol gu ka mu na ka no ntumi sparke na ti say petrol na nya papa nti say me tua drum so levy na say drum so aba what is the essence of taking drum so levy from me? And no asam na yeka even in his own church crampono or no akasa because of power outage in intino or munema ni bi crampono en shada en fanshi wo asole dem ho na so the same person is defending his brother's party. Nature say ade no affect or no ankasampo negatively wa na asole dem ho crampo. Wonu kachire yeni a wonu wo sofo a wotumi to generator wo sa sofo ya wotumi dupo amanfo eto plant e de ye oniema na wo po o complain say ye de ya ombeye na yeni a yentumi afford generator yeni ne ye da asun ohyew wo sofo odro wada ma yedum kane pen wadama kane aduma bibia anya duma da ama ohyew ho atemfifire da sebi mu fi say ye jimi officer sa ankofo na omu gu asole dem ho omu nyina ye ni ganafo na ana se de officer ganafo nyina na gu asole dem ho ana na mu sole nkwasasam bia na afrimanu eba mu binti ya sua se ye susu atemdidie no se ne amode ba na ye susu ye de be hia mu because atemdidie ne ye ntono store bia mu ne akase ne boarding mo jimi too much jimi na ye too bad enye wo sa asofo odro na oti asole dem a wo si nana jai jimi no na wo sofo wo didi atem e ka kire say you are quoting from the Bible wo so wa bodam papa wo sa asofo odro na wo frɛ ho odro no wo ya boa me quote wo free Bible every say ohini bia oye ne hu kwasia o jimifo no nyankopɔ ma ne dane aboa koda nwuram ada na mo jimi too much sa o krom hana na NDC die nkwa na ha mo adwen wo sofo a wo gina ho ma onyankopɔn wo represent nyankopɔn wa asase so wo adwuma ne de ade wa bodam papa wo sofo odro wa adwen nya adwuma se wa adwen nya adwuma nka obehu se me ka se me bre through doom so nti se wo de you are okay anu kire se am okay se wo digi tax wo digi tight awo asole dem a me digi tight se busu me so asole no tua o ka asole no to ka ma wo da apartment mu asofo asole no e na egada nu sika na e de hwewa me obi hwe me wa bodam papa nti wo obi na hwewo edom na agada edom congregation e na egada hwewo woni wabusiafo na me so me na me ya dwuma de hwe me mabusia wa bodam papa wo ya boa okofi odro wa dwenye dwuma se wo de antobro obi mu na en contribute na e fa hwewo na fa o mako abrochire no mko education papa no mu da light mu 24/7 na se yeti ha yetu adum so levy na se ye dundum ye light wo ka kire se ye nka ya no ntum wo ya boa kofi odro wo yo dwan ofui kakole wo wadwinye duma se wadwinye duma pa anka you think about yeni the vulnerable because the vulnerable are the masses yeni ne ye the majority esikafo dudro se na Ghana ha
Ekrobia wadwin yeduma anka community bia mu na hwe sikafo dodo a wo ho na hwe ahiafo dodo a wo ho enu asem ne yeka if you are se wo ye nyankopon nipa wo ye ujira ho ma nyankopon na nyame adwuma pa na wo ya anka you feel for the vulnerable nti se wo diti ho wo ye sofo na wo dwene ohiafo eni mobrowafo ho wo ya aboa wo se so aboa ni asase so wo ye ofui odro mipo me sofo na me hu kwan a wo fa so krampo a wo kwaye sa sofo no wanya sa omo adwin nyeduma bagu asole dem ho obi busumi so anomo yiyi omo sika de brew aboa bi ba nti wo de wo didi pecha nti ne ye nkwa brew afom ne ye beba fie no ye ndwale ne ye nso ye ho me kakra no ne ye dum ye light ye kan wo ya kwasia nti wo be ka kire se ye nka ya no ntum odwan What is so giant? Ye de ko ba for de ofui na wemu nyina ye pra asofo e krom ha ye mble sofo na obi na no na atemdidie we ye sofo na Christian Council muti ho mu hwe sa nkosiafo wemu nyina na mu se nyankopon din ade ko ama youth bebrena they don't have belief omun jinyankopon di biom because of selfish interest asofofo no mu bi self acclaims of we bi jimien kwa all over na mu dada manfo nti se obi a wako school na adwemu do no wo hu se you are deceiving him nti no we jai o se nyankopon ni ho na oye ne entene e wo asase so muti hona mu nim se mu di Bible na preach kire ya wo ka kire se atemdidi o Bible mu ofui sa atemdidi o Bible mu a eye wo sofo na se wo yiba na wonim nneema bebre a wo Bible mu ade na wo yimba sa nneema a wo ba officer ye umpa na already Bible ana wo sofo odro se me I dare you say wo yemfa minum nyenu njira ho ye read the Bible without looking into the Bible you will never want to me want to me venture me na so yenye dede o yenye dede wo ya bua pa o the next time sabra be jimi kire Ghana fo biom ye fa ha mu atete nyema akoso ye tue sika enso ye hu de omde sika ne ye ehu asam ne ye kan wo be jimi a kire ye just because o brother our NDC nti abua bi ba ma okukrudu ma mi fa ma no se nya sa